大家平安，了解外tu soka jam-jaman nama kajinana sulivat. Sakatu soka jam-jaman aruta sepuina kainua cemas. Lima zaitua Tisaroniki ya sangasan. Lima zaitua dosa suratan. Lima zaitua tapuru katu tiro akayan patu dosa puru akayan. Tisaronika 前书2章13节到20节。Au izwana namia sikarbarba a paraurau tua cemas a patara maya anu kiniranda tuania sitau cikarana kai ai chua kai mua cemas a pauri saka ini kano pinaka kai nua chau kai nua cemas ayamu sanu tabrakin pai ai chua kai nua cemas papo pisu-pisu rekan numuna nama sarwanga la vke na sesebunga ngamu toa sesebunga na siserapai nuai pasa yudaya na kisusu tai Kristo Yesu marka kiukai nua cemas timun utang ina serapaya ngamu nua no shikata alan namaya daya madu pina serapai nua yudaya cau yudaya cau ini kamanu amina ini cian toa ta marereng ati Yesu katoa zua marka rupa kelang toa warung nua cemas sana masarapai narava senya madu au inika kinarva noa cemas setia madu saka namasang vutulanga tua cau-cauanga sa patir tiba di madu tua amitseng tuanya temau cikar tua sika mapas lingan noa malian noa cau-cauan maya cututucu diamadu dimumumul tua pasari-sari wa penyedul manasika kinamali noa cemas leteku anga asma daya madu labtir na sesasa jangaman paramu dan nemu lakwa inika na sesasa hanya kini meneman aminata modingan inika marapacucung au taparawat sana kita anya sengeritang katuanya salingan tua pacung dan nemu manasika waikia semajuang ayayamen sianga kenati Paulo inika manu kintala sakamaya aku kini meneman tua sematanumu lakwa cengen namen sakamaya ni satan no mantizanga ata marairai ati Yesu sana sate ayau taya madu aki lima azwa uri masang ta puzangaran darban ya sika mizana lailai aki ini ka timun pauri timun nangata mabana nya rigu anya ravan ayaichu kainua cemas sinmichi kimazai toa Tesalonika 前书的2章13节到20节actually na dan tapasuni na nga Ramaloya sumupu Sakatuswa kajam-jaman na sinipabay jantina patarban 领受上帝的信息领受上帝的信息世界不断的在改变让世人面对许多的挑战身为上帝儿女的我们必须继续透过聆听上帝的信息坚定活着因为上帝的信息就是福音的大能当我们在持续聆听顺服中经历生命的改变
才能在生活中也成为他人的榜样。祈愿上帝的儿女在面对这世代的挑战与困境，能建基在上帝的话语，胜过一切的挑战与困境。求mana sini yang tintu sokat mana darvan daya ulin so sang ti de sinsi latinana pa enet sakatu soa kadaman asini baitian tina kinmunem daya 梦想敞开的门那样 open door 4个全球性跨宗派人到关怀机构，根据其报告2021年全球跟随耶稣的人，每8位就有1位遭到高度破坏。试问自己能为他们做什么？在2021年全球跟随耶稣的人们中，每8位就有1位遭到高度破坏。试问自己能为他们做什么？Ayat tu saka jaman-jaman sini bapak jantina 默想祷告 saka katinana inuri katina mamakayana kemelang tu suanga liawa siserapai liawa misi dayau tu camarka tekian te Yesus Kristus marka cocawanga saka latena nuri sa papa pichuri papa sudivati mata kame tari babau amarka kisusu tuang hala kini majua di Yesus Kristus ayakana pasamarau saka kainuri 大能的上帝，我要为受破坏的基督徒团体与个人祷告，愿他们能获取需要的各项资源。求你让我们在耶稣里共同见证，在基督里我们是一家人。奉主耶稣的名祈祷，阿门。Mali tu soka jaman-jaman nama katiana na sumupu kituru toa kainua cemasa pada sekat latina na puringaringau lata pasusuwi sata inuri-nuri toa ta cemas ayakana pasemarau jantina mapolat taja 平安